Endam Komite Revbera PKK Helin Umut Beştari Bernameye Taybet Ahmediye haberi bu. Yine bu vesileyle yani bu program vesilesiyle 9 Ekim komplosunun yıl dönümünü geride bıraktık. 27. yıla girdik. 27. yılda. Tekoşinel hember pergala işkence ve kırkırne yali dici Revbera Popik'te komploya navne tavayı unağa ku berxadana gerillel hember da girkeriye devleta tır geçtiye le Kurdistan rojilata navin u cihani peşveçün siyasi. Endam Komite Revbera PKK Helin Umut van mijaran dinirxini u bersiva pirsin rojnamavan serdar erendidir. Bunu sağlamak için şu gerekiyor. Mesela yani Türkiye'de biat eden bir toplumun açığa çıkması için ahlakın ortadan kalkması lazım. Yani toplumsal ahlakı, toplumsal kültürü güçlü olan topluluklar boyun eğmezler Serdar arkadaş. Biat etmezler. برنامه تایبت ایرول گردما بروکسلی ساعت 16:45 و گردما آمده ساعت 17:45 در رادیوی دنگی گلده هون دکارن گهداری بکن. ایرا رادیوی دنگی گله. Denge gelden başkodarın heja Euro 22 Cotme 2024 سهشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 hemen uçağına var oje peşkeş bikinle peşi çenser uçağı. Paris'e ranj buçuyuna İmraliye serlede ankirin. Ondava koordinasyona pajgen Nalin Gulan tecda giran Ali Serrebera Ponurkant. Meclis Ajran Adem Partiye de encamnameye civina xoya serdamanu eş gerekir. Li başûrê Kurdistanê sê komîsyon ji bo giliyên hilbijartinê hatine avakirin. Gef û êrişên İsraîlê bênaber dewam dike. Dubareden başkodarên hêjan dest bi berfirêhiyan û çên xwe dikin parêzeran ji bo çûyîna îmraliyê serlêdan kirin ji parêzerên Büroya Hukaya Sed salê Rezan Sarıca, Raziye Öztürk, Faik Özgür, Erol û Mazlum Din ji bo karibin hevdîtinê bi rêbera pore bikin serî serdozgerê Komereya Bursayê û Müdûriyeta Girtika İmraliyêdan. Parêzeran ji bo dîtina müvekkilên xwe yên din ên li İmraliyê Ömer Hayri Konar, Hamîl Yıldırım û Veysel Aktaş jî heman serlêdan kirin. Endama koordinasyona pajke Nalin Gulan tekilleri komple navne tevyali dici Reyber Abdullah Öcalan hatekerin janefere ahvi gut Reyber Apo fikre azadi afrant hezen komplo gerji ji fikren Reyber Apo detirsin. Nalin Gulan got komploya navnetevi de şahs Reyber Apo de li dici xeta jiyana azat hatekirin. Rêbertî ev xeta jiyana azad weke modernîteya demokratîk pêna sekir. Modernîteya demokratîk li dijî sîstema mêr a 5000 salî li dijî sîstema zext, şer, komkujî û nevekeviyê hate afirandin. Sîstemeke alternatîf e. Di şexsê jinan de ji bo hemû civakan bingeha rizgarî û azadiyê ye. Komploger jina azad xwedî îrade naxwaze. Ji bo vê jî komplo bi giranî li hemberî tevgera azadiya jinê bû. Nalin Gulan anî ziman ku gerîla hevreyên wan ên li girtîgehan û gelê Kurdê welatparêz ji bo têkbirina komploya navneteweyî di nava tekoşîneke bênavber de ne. Ji bo azadiya fîzîkî ya rêbertî dostên gelê Kurd beriya salekê pêngavekdan dest pê kirin. Vê pêngavê encamên gelekî giring bi xwe re anîn. Tekoşîn û berxwedana tevgera azadiya Kurd gerdûnî bû. Wergera paraznameyên rêbertî bi gelek zemanan bûye bingeha tekoşîna gerdûnê. Şoreşa rojava ku bi pêşengiya jinan pêşketiye jî li gelek welatên cîhanê hîn baştir hate dîtin û fêmkirin. Lewma komplo bi ti awayî negîştî armanca xwe. Sînorên li İmraliyê hatibûn xêzkirin ji olê hatin rakirin. Banga me li hemû jin, cîwan, demokrat, rewşenbîr, karker û alîgirên azadiyê re ev e ku em hêza xwe bikin yek û ji bo guhertina sîstema modernîteya kapitalîst tekoşîn û berxwedaneke mezin bimeşînin. Bi vî rengî em ê karibin komployê bi temamî têk bibin û rêbertî azad bikin.
نالین گلانانی زمان کو هر دما کو تکوشینا گل کرد پیش تکه و کمپلوگر ایریشین خود جوار دکن به تایبتی ایران و دولت ترک بری بازین قریش و به حلاقی ایریشی گل کرد دکن اف پولیتیکاین شر تایبتن جبو تک برناوی کمپلویا کو ده شخص ریبرتی ده لهمبری جنان ها تکرین دوی امری خستنی اخوا لهر قاده خورد بکن تکوشین و برخودان اخوا مزن بکن دوی ام جن میران جنوب با آفرینن لجیهان یکم جار ارتش که جنه هات آفراندن ارتش جنه به برخودان و تکوشین هر روز هین مزن تردبه جبلی و پیشکتن زانستا جنئولوژی جبو تواهی جنه و جواک دیروکیه جنولوژی خود سپر شروع وکرنا راستیا دیروکا جن و جواکه جبرویجی زانستا جنولوژی جبو جنان گلکی گرینگه وکه جنو جواکه دوی ام بهز اخوا پشراست بن اولده جوه سیستما که هر روش مدکو جه تنه دکه تکوشینه بکن ریبرا پو جبو جنان و توای مرووایی دناو مرجن زحمت تا برخودانکه مزندکه دوی ام جی لهمبری کمپرویته بکوشن و برخودانکه مزن بکن داکو ام کار بن مافین خواه آزادی خواه بدست بخن Jinen Liwane Gotini Yekaneriya çareseri de İmraliyere derbast be Jinen Liwane li ser pergala qirkine û işkenceye ya İmraliye jin nüsraxivin. Şadiye akdı tecdar ser rebera poşer mezarkere got bi salan li ser rebera politika tecid etme şantin. Ez vek dayike bank dikem em dixwazin ji İmraliye agahiye ke bigirin. Tecid ali İmraliye li hemu girtikahan bela buya û em dixwazin ev tecid de dest bidawi bibe. Dayika Şadiye işaret bi tendürüstiya girtiye nexwe ji kir got ام دخوازن گرته نخواهش دزوترین دمیده بین بردان ام مرنه نخوازن ام جیانک دناوا یکیتی و آشتی ده دخوازن جیدادین لارجی دست شاندکه که آنجاق به تکوشین تجید دکاره بداوی ببه لهمو گرتیگه هم پولیتقین تجید eteme şandın به تجید ره ترکیه و کردستان کریجی گرانتر بویه ام دزانن که پشتی نقاش بریبرتی ره و چاره سری پیگوره لبه تجید آدم دریج بداوی ببه و گل کرد ایدیدن گره بره خوب بیسه یکانریه çare seriye İmraliye. Hevberdeki komisyona hukuku mafya Miruvana Dem Parti Öztürk Türk Doğan Daxuyaniyen Özgür Özer Yempişti Hevditina bi Selahattin Demirtaş Renerhan Keremik. Türk Doğan Balkışan Sergotuna özel aku gotu bu hemu aktor bi kıymetin uha got. Berez Özgür Özel dikare her girtigehi u Berez Demirtaş u Berez Mezraklı bibine ev dikare biçe hemu girtigehin valetin dinci. Lebele gele Kürt digava evil de kivek muhatap dibine. Elbet Berez Öcalan'e. Demirtaş Balkışan Serdana Hefsarokin Meşi u Diyarkırku deve tecrit alı Ser Abdullah Öcalan berakirin. Türk Doğan Balkışan Serbanga Devlet Bahçeli ji uha dirêjkir. Devê ev tecrît were rakirin. Ji ber vê yekê devê em di vî warî de bizanin ku Birêz Öcalan wê çi bêje. Ramanên wî çi ne? Çawa dibîne û çawa lê mêzê dike. Devê em vêya bifikirin. Türk Doğan da zanin ku devê Özgür Özel daxwaza rakirina tecrîtê jî bike û li ser vê rewşê jî biaxife wiha got. Devê bibîne ku qanûnên li Tirkiye li girtîgeha geriva İmraliyê nayên bicêyanîn. Ez dikarim bibêjim ku helwesta destpêkê ya CHP de hevdîtina ku vê carê de dest pê kir baş e. Lê divê CHP bikaribe hinekî din jî berpirsyariyê bigire ser melê xwe. Türk Doğan Balkışan ser rista rêbera poya di çareseriya pirsgirêka Kurtê jî ûha bidawî kir. Vê yekê aliyê dewletê jî dizane. Lewma Devlet Bahçeli ban dike. Ji ber vê yekê divê tecrida girankirî demildest rabe û berpirsiyariya wê bangê biaxife. Meclisa Jinana Dem Partiye de encamname civîna xwe ya serdeman û eşkere kir. Meclisa Jinana Dem Partiye ji bu dest şakirina xeta têkoşîna yedamen û bîstê cotmehê li hev civiya. Encamname civîne bi ser navê jin wê bibin pêşenge têkoşîna li dijî şer biriya
برای گشته پارو کرن ده انجامنامه ده پیشی شهر روشلاتا ناوین هات ببیر خستن و اف تثبیتاتن کرن روشلاتا ناوین پیشنگته رژیما سیونیست اسرائیل تخواستن کو جنو و به دیزاین کرن اف شهر هریزده باندور لجن وزارو کاندیکه رژیما فاشیست AKP MHP جی به فکارا کو و نکاره به دوی دیزاین ده جیه بگیره ایریشیان خوزیده ترکرنه بتی به جبوتی کوشین آزادی یا جنه بلاو بکه هر جوره ریبازان بکارتینه مجلس جنانا دم پارتی işaret به برخودان جنان لچارالین جهان گروها گود بشیا راجن جان آزادی ام برخودان و تکوشناری خستن بو یا جنان لهر دری بلاو بکن جن ولدی جی شرو دسلاتاری سردس انمر تevgereke آشتیه یا برومت آوا بکن ده سری ده پرسا کور جن ده آشتیه جواکه ده خودی رولکه گیرینگن ده انجام نامه ده پرگالا قرکرون işkence ya imraliye cihat به بیرخستن و واد گوتن به تجدید ابرز اوجالان ره تندیال سرجنه komkuji خزانی زده بو کشتناجنا نبویره که تاکه کسیه ev cinayet encamın politikayın pergala serdes amerin emeledici politikayın ku katliamın jinan reva diken bu politikayın be cezakerine tek oşina haber frehter biken mücarekedin aku meclisa jinana den partili ser ravastiya politikayın teybet eletici cuanane cuan de hedefa politikayın şere teybet endeslata faşista AKP MHP'dene bu yerin istismar yeni zaningeyin haran umum züre minaken her izlal envan politikayın şere teybeten emin nehelin ev çete be azadi dına vacıvak edebigerin li serkeriyaren koma çete ya bebekan ji vahat goten tekili avan çeteyin kujerin bebekan biraydarin devletere eşkereye eme jivan çeteyen u hezen siyasiyen li piştuan hesabı bipirsin be felsefe jiyan azadiyen bank li hemu jinan diken ku tevli ve tekoşine bibin u hevgirtin akwa mezin biken jirin rexistin buyi be hezen Walatiyên Silêmaniyê dibêjin me têkoşîn û berdeleyên ji bo wê çendê da ku ti welatêk destwerdanê li navê me neke lê niha dewleta Tirk hatiye xaka me dagir dike ew aliyên ku li dijî dagirkeriya dewleta Tirkiyê girtina xwe çê nekin ew xayîn xwefiroş û gelfiroş in. خەڵک و دانیشتوانی کوردستان و پیر و گەنج و هەموو جیهەتەکانی کوردستان پێویستە ئێمەش دیفاعکە لە پاڵقەتەکە پێویستە گەل ڕاپەرینێ بکە پێویستە گەل بێتە دەنگ پێویستە گەل بشێتە سەرجادە پێویستە گەل لەگە بە ڕۆژنامە بێ بە قسەکردن بێ دەتوانە بێ ئەبێ هەوڵی خۆی بە ئەم پەیامانە بگەێنێ بە حکومەتی هەرێم و حکومەتی عراقی و غەیری دووەلی عراقیش تورک ڕەگەسپەرستن چونکە وڵاتی خۆیان نییە چونکە لە ئەسە بەخێوکردنەوە لە مەغۆلەوە لە ناوڕاستی ئاسیاوە هاتوون لەبەر ئەوە ئەم وڵاتە هی خۆیان نییە هەر دایمەن دڵە لەرزانە لیان بسەندێتەوە یۆنانیان ڕاونا ئەرمەنیان قەتڵ و عام کرد کوردیش بە سەرسەختی ماوەتەوە چونکە تورک ئەو ڕۆنەی ئێنێرە بۆ ئێمە ئەوە ژەهرە بۆ خەڵک ئەوە بێدەنگە بە تایبەتی لایەنەکان زۆر عیبە زۆر شەرمە بە تایبەتی لایەن هەیە کە هاوکاریەکان هێرشەکانی تورکیا کە بۆ سەر هەرێمی کوردستانی کەن بەڕاستی ئەوەی کەوا یەک ناگرێتن دیارە خاینە دیارە خۆفرۆشە دیارە ملت فرۆشە ئەمەی کەوا ئەیبینین ڕۆژانە ئەمە چۆنە بێ قبوڵی بکەن کە قبوڵی بکەن خۆیان دیارە بەشدارن یەکێکن لەو ئەبێ سنوورێکیان بۆ دابندرێ ئەگەر ئەمانەی ئێمە خۆیان بە خاوەنی خاکەزانن ئەگەر خاوەنی خۆیان بە خاوەنی خاکش نازانن ئەوا بێ ملت ئەمە قبول نەکا چکە ملت هێزی گەورەترە لەوان ناڕازیم تەبعاً پێم ناخۆشە ڕەتی شیەکەمەوە کە وڵاتمان داگیر کرد ئێمە هەوڵانەدا خەباتمان نەکرد شەهیدمان داوە بۆی کوردستان ئازاد بوون وڵاتی خۆمان بەڕێوەی بەرین و دخوب تەدەخلات هیچ وڵاتێکی لەسەر نەبێ ئێستا بێن داگیریکەن بێنن ئەم دی سنووری شەوە بە ئارزوو خۆیان تەبعاً بەو پەڕی هینەوە ئستینکاریەکەم و ناڕازم پێم ناخۆش ئەوە لە هیچ بەرنامەیەکی کوردانیە کە خەباتی کردو ئێمە خەباتمان کردەوە بۆی تەرەخل نەبێت ئازاد بین خۆمان سەر بەخۆ بینوە نیە لەژێر چەفۆکان نەبین جا معنایەوە ئەومان لا بردێک ئەمەکەمان هێنایەوە خراپتر سه komisyon ji bu giliyen hilbijartine hatin avakirin komisyona bilind a serbixweya hilbijartina Iraqê diyar kir wan ji bu giliyên ku li ser hilbijartina taybet û giştiyên parlamentoya Herêma Kurdistanê hatine kirin sê komisyon avakirine.
Hatiyarkerek ve ev her se komisyon geliyen gol çar parizgeyen hereme لسر دنگدانا تایبت و گشت آتنه کرن لیکولین بکن. روژه 18 جوتمه دنگدانا تایبت جبو دما ششم اپارلمنت و کردستان پیکات. هر روژه 20 جوتمه ج دنگدانا گشتی پیکات. لگور زانیارین کمیسیون هلبجارتین بلاف کرنه دنگدانه گشتی ده هفتو یک گلی هاتنه کرن. دسلتا ایرانی لپنج گرتیه جن جزه نو برین لگوری داخویانی دادگاه کیفر آدو دویمین کوملیا دادوری یا قدس آتهرانه یا بسروکاتیا دادوار عبدالفاضل امیری لپنج جنین دیگرتگاه اوینه ده جزه نو لسر جزه نوان زیده کرنه. هات گوتن کو بهنجتا گوه ندانا فرمانان جزه 6 ماهندن لوریشه مرادی پاشان عزیزی محبوب رضایی و نرگیز محمدی هاتیه برین. هر وال پروش ماسلوم جی به هنجتا تگدانا اولکاریا گرتیگه ده سه مه و روژک جزه گرتیگه هاتیه بری. گرتیه گوته گوتن 2 سال تمنوی مایه گوه بدن قیرین همه. فیض ارسلان 55 ساله گردگاه سولونچیا ادنه تیپایه ده hücreye یک kesete girden namek jajansa Mezopotamya mare şandiye. Fevzi Aslan dilistiya girtiye nexweşiyên giran ya ihade de cihdikire û dinamaya xwe de dibêje ji ber lêferskirina lêgerina nava dev min naşînin nexweşxanê nexweşiya min jî her diçe giran dibe. Ez nikarim rakevim heke ez bi rojê nîv saetê jî çavên xwe bigirim bi şev ji ber êşa serê min zêde dibe û nikarim rakevim. Dixwazim serê xwe li dîwaran bixim. Ji ber êşa pişta xwe jî nikarim li ser doşeka sînger rakevim. Ez rojnameyan û betaniyê li ser betonê radixim û xwe dirêj dikim. Nivîneke ortopêdîk nadin min. Aslan dibêje girtiyek adlî xwe kuşt ev yek di çepemeniyê de cih negirtiye. Divê çepemeniyê bi bedengê girtiya. Arslan got ku xwarina li girtikê kême dixwazin em ji kantînê bikirin. Rêveberiya girtikê got ku em dixwazin girtiyeke diniyê nexweş bibin cem te. Em du girtiyên bi nexweşiyan giran nikarin li yek odeyê bimînin. Girtikê got ku em ê te û birayê te bixin odeyekê. Lê divê hûn di hejmartinê de rabin serpiyan. Min got ez ne leşkerim û min ew peniyara wan jî red kiriye. Arslan Diyarkerkû rêveberiya girtikê her dem cezê disîplinê didine min bi vî rengî dixwazin vîna min bişkînin divê hemû cîhan kiryarên li girtikên Tirkiye bibîse û divê herkes guh bide qîrîna me. Li Şengalê saziya ziman li ser girîngiya xwendina bi zimanê Kurdî bi ger civiya. Saziya ziman û perwerdeya azadiyan bi hatina dema nû ya perwerdeyê re li seranserê Şengalê dest bi civînen gel kiriye. Piştî aliyê Şemalê ya Şengalê duh ji bo sazî û rêxisên aliyê qibletê jî civîn hate çêkirin û ji hemû malbatan û endamê saziyan xwestin ji bo xwendina bi zimanê Kurdî seferber bibin. Di civînê de mamosteyên girêdayî SZP di civîna li Meclisa Gela Şengalê de axivîn û behsa girîngiya perwerdeya bi zimanê dayîkê ango Kurdî kirin û ji hemû saziyan xwestin gel teşwîk bikin ji bo zarokên xwe li dibistanê Kurdî tomar bikin. Endame destê rêvebera Şengalê daxil Qîranî ji hemû saziyên rêveberiya xwe serxwest ji bo xwendina zimanê Kurdî bikevin nava hewdanê û helb bidin zarokên nû ji kampan ve gerênin jî li dibistanên Kurdî werin tomar kirin. Herwa ji bo xwendekarên diçin dibistanê aramî û erebî jî saziya ziman û perwerdeyê xwest hemû malbat zarokên xwe di nava hefteyê de çend rojan bişînin dibistanên kurmancî. Dem Partiye helbesvan cegerxwîn bi bir anî komisyona ziman û çandê ya Dem Partî bi daxuyaneke helbesvanê navdar cegerxwîn bi bir anî. Dem Partî got hosteyê mezin ê helbesta Kurdî rewşenbîrê hêja ketkarê ziman çand û wêjeya Kurdî nivîskar û helbesvan cegerxwîn 40 sal berê ji nav me bar kir û xatir ji gelê xwe xwest. Jiyana Seydayê cegerxwîn parçeyeke ji dîroka sürgüniya gelê Kurd e. Dema ku li welatê xeribiyê Stockholmê di sala 1984 de jiyana xwe ji desta ji aliyê bi hezaran hezkiriyên xwe ve hate oxirkirin. Cigerxwîn dildarê gelê xwe bû û di hişîbîra gelê Kurd de ciheke taybet digire.
تشوت المالک ده درکس زاروک جیانا خوشدستان لطاقه 19 مایس یا ناوچه یوری گردنه دخانی مالک سوریه ده شوات درکت و یک سالی 3 زاروک جیانا خوشدستان لگوری آگاین هاتنه بدست خشتن جسوبا جیران شوات درکتی و پشتی باوی زاروک دچکار و دایک و زاروک ینخواه کهلیا کو رازایا بون آگر گرتیا مالی شینی تاخی کو بشوات حسیان آگاهی دان تیمین آگر کوجی مداخله شوات کرنه و بمراندنه پشت دیاربوک و زاروکین تمن وان 1 4 و 6 سالی ده شوات ده جیانا خوش دستانه حاضانو که دایکا زاروکان خوش جمالی درکتیه و جی شوات رزگار بویه تکلدار شوات لیپرسین حد دست بکرن هات اتاکرن که اسرائیل ویل مالین رایدارین پلا بلند این ایران بخه پشت ایریشا ایران هر دو آلیان جی گفن مزن لحو خواربون ده دست بیکه ده دهات پایین که اسرائیل تأسیس پترول و نوکلره ین ایران بخه لبله پشت دمک کرد اسرائیل جی دولت نیکبوی امریکای راگاند که اوی ایریشان خواه با اپراسیون لشکری و هدف استخباراتی سنوردار بگیره لگوری نوچه شانل 14 یه مدیای اسرائیل پشت ایرشا ایران یالدی جمالا سروک وزیر نتانیاهو اسرائیل هدفین خوین ایریشن تولهلدانین دیار کرنه و دناوا وان هدفانده مالن رایدارن ایرانی ین پلبلند هنه توی سروک وزیر ند بینایا کو خاطی هدف گرتن دبوجی او هودانا سیوخاسته وکه خیانته که جیتی پناسه کرده بو لگوری نوچه شانل 14 پلان ایریش رایداران رهاتی پیشکش کرن و در دوره که دیار دا انجام ایریشان دبه و حیا کلیا داویجی هایا پیلوتن کو و بشتر اپراسیونان ببن جه هدفین ایریشان نبه شانل 14 دبیجه کو سدمن در باستار هنه کو رژیم ایران جبو علی همانی و فکار بن نونریا دیپلماتیکان تیوی نیک بویی نه یا ایران یال نیویورک جسروک گشتی یه نتیوی نیک بوی آنتون گوترز جو کنسه اوروپا اولهیه یا وزارت سوئیسری ره نامه اکشام ده نامه ده تراگه هندو کو سروک دولت یک بوی امریکای ده 16 جوتمه ده لبرلینه ده اخافتن آخوه ده داخویانه که پرووکاتیف دایه و اویه که و فکر دبینه هیجای بی خسنه کو اسرائیل کو لشريد غزة لهمبري حماس و لبنان جي لهمبري حزب الله شرد که وكه برسلداينا ايرشني که جوتمه لديجي ايران گلك جاران گف خوارم ايران جي ايرشا خوي که جوتمه يلديجي اسرائيل وكه برسوا كشتنا حسن نصر الله اسروك حزب الله و اسماعيل هاني اسروك حماس اجرا گشتي راگي هاندبون دیرشا اسرائیل یال بیروت ده 13 کساتن کشتن لگوری وزارت تندرسی لبنان اسرائیل ایریشی دورا نخوشخانه الهریری یال پایتخت بیروت کرو ده انجام ده 13 کساتن کشتن و 57 کجی بیریندار بون دو ایواری بالافرین اسرائیل به دجواری هرما الاوزای یال باشرو بیروت و در دورا نخوشخانه رفیق الهریری بمب باران کربون ایران گود جیرانین ما و نهیلن قاداوان هوایی به بکارانین پشت ایریشا بفیوزه یا ایران یا یک جوتمه لهمبری اسرائیل گرف کارن لسر ایریشا اسرائیل یا لدیجی ایران زده دبه وزیر کار در و ایران لسر مجال داخویانه اکتا عباس عراقچی لکویت جیوینه که چپمنی لدارخست و گود همه ولات جیرانین ما باوری دان کو و نهیلن خاکاوان آنجی قاداوان هوایی لدیجی کمارا اسلامی ایران بین بکارانین 1996 کez Lübnanê gihîştin bakurûşatê Sûriyeyê. Masaya krîze ya tekildarî kar û barên mağdurên şerê li Lübnanê ku rêveberiya Xweseriya Demokratîk ava kiriye eşkere kir ku 1996 kez ji Lübnanê gihîştine herêmê. Li gorî danên masayê di nava wan de 86 Lübnanî û 28 cenazê jî heye. Mağdurên ku tenê herêmê yan diçin cem xizmên xwe yan jî li malên xwe bicih dibin. Lê yên cihekî wan tune be rêveberiya Xweser navêndan jê re dabin dike. Berê godan cemen û çênîr û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.